Shukor nakaslem jong unong san hima. Hakas ngi balang jong katayo ki arngot ki khot lani kinong kit kam ka Khasi Students Union bagan thup je usamla wan bahakupar lingdo nonglaj Organizing Secretary West Khasi Hills District Unit bat usamla penbiang board basayomot Vice President KSU Rambrai Circle kila syakhot hajir biang hakipulet kandong stan Sadar Police Station. Hakatiga sngi syakhot hajir kita ki arngot ki khot ka KSU lasan ran lang daki babun ki khot ka KSU kumjuru President ka KSU West Khasi Hills District Unit usamla John Fisher nong siang bat kiwei katiga jing syakhot hajir biang ya kita ki khot ka KSU kalong hakbedei bat ki kam khandra barjala jong ka KSU kabalaja hakini ki sngi balala usamla wan bahaku parling do nong laj ulaong bakum ki khot ka KSU kim sngo phala shu ka jing syakhot hajir haki pulit bat kalalong tangkum ka jing let di sha March perang keluar dari Islam KSU Islam KSU ke KSU kamju Syok Thai Mentasi di lawan ban kendu di Police Department dan dia pun Police Station kalau kejing syakat hajar yang ke arngut ki nangalam jong ki isu Western District dia ada berkejing kendera mendar sekum ke jing keli ke ba nya iba ke ba ithamula namar man kapori ki khot jongi ki khot po East Khasi Hills ne haboy ne jentia ne po Western District ki khot rengim ju ipat ya kini kontraktor bukan rai kini teman ke ba penduk mensim hawat ni la penduk mensim ya ni kumki no alam jong sangki isu kisang balang kisamla don kejik ikit benreu no markan di kalong no siliang mariangi kot samon ya ai case IFIR terten re yakini kontraktor kini ki nokta kimalik bukan rai noktri ki manabar mereka kum ka anyi tiap di ba kini ki kontraktor kini ki malik kini ki try ki bukan rai mender kini ban syakem ka anyi mar lada ki klem penbiang kot sela kau tuan try kani hi ka pen i ka jingle siliang yang i kum ka jaj benreu kebenang red keba duna paj bedon kam kejing yadam ga sarkar tem lele kum ji barok ni kum kesengi sutu na dum syua dia nanti ngila syakam bungut daki spangut ki no alam pat konjung pasya pengat hai kes paper markum kini kes kilong kejing pendu mesem ya kiwi samlam kindrung apa seng markum mangi hakini senam murgi samlajui beri ban yokam yo jam re kedon hak kes paper ki dino ikni kejing yokam yo jam mar pakim la kes mar kejing le jong sarkar banyon ya kisama jungi re nak liang jo ngahi mun alam ngi ba ki khot jungi wala rak pengat kes paper kimdon ke jing buko kejing sulu mensem nomor kidu no ke jing yokam yo jam re kidon ke mensem pat ba ki ije ke jad merel mar ngin lo politician di babu chwa ya ke i ka thong ba ke i makin le adet sasnem ka thumu ke jing thumu ke kin job re le i kidon ke jing thumu ke bangen le nam ta jad merel ta kalawe mar gimbu batang sansnem re gibu nam ta kalawe ke babhan ta jad merel tikini ke barok pen i ke jing it jong sama jing kamtam sama jing ni ka than wala rangi siap pengat ke barok re yang skam kanong rem bangin train nam ta ke jing bhag jad merel kawai ru ngako apan pertemu kumi ki pajba ki konsesionong jong ka migalia kamtam ka brinyo trap makini ki issue kimde ki issue tam jong ka ki issue ke jing ba ki mender kamde ke jing job ni ke jing rem jong ki issue la da syakam kamde ke jing dunoi ki issue haj ni la syakam ni mi sibun ki samla ki bilang tre issue andre ke jing dunong ka dei ke jat bro jongi te nang ni sikmat ni di thu kum ki pajba ki di mandon ta kam sem ban yakit ya ba lembak ke jing ai mensem bakin terong bakin sutu man kini ke issue ke bak seng ke issue ke yang menta ka den menta banyada ke new trap namar lada pajba kim sutu ke yang bakani ke issue kari tang issue jong ka seng ke issue gade ke jing sutu bakla namar lada ki samla ji kin ran din no na try kani ke ni ka dong thanjungi ke new trap jungi ka sadong salong ku po Tripura apa ya ke sarkar ya ka hima ya usim la shalong no tangki nominal hat bom dan bor issue margi ia po ka sarkar Tripura ngi ba ya ka sarkar hi la sinsar da kinongwei ha baro ki department ru i tang kinongwei wat usim ro te po Tripura ngi ba dan bor issue te ngari kani kalong ke kan benreu ya ki noelam jungi kamtam ki sim bari ben i jingai ki de ben nong kita kinong ya da om kita kinong di kinong ai ya kita ki certificate ba fer ki mender kin yo ban wan trei belang ne trei bi ban i nam ta kalawei namar lada kini kinong wei yo ban chong
song sinong ni kimwan kini ikam ki jam jongi tangkata muslim ke hima bat ke brinyo trap kan long ka syong jong ki bat mengingi long kinong tong jong ki niki mendar bat nakaliang jong ki longilam juga ki SU West Kasihel District Unit wilayah Wandi Syah biang ni apa police station hakaba kajing Wandi Syah kajongi kalong kaba sultamula ba nakaliang habang nongelam jongi ki keli ka police department ba ladon na ba IFR dei yong ba syukot itu lembaga semutu kes andre kapa pending ngo kalong ba dada keli manu ba pha yong ki ba nalon te kum ka KSU hi ni yo pakat ita ipon kindiat aba kum ka seng ni le kanra lane le check ikikot kisla long kumbayarap ika labor department ya ka KDC bat ya ka police department long kumbayarap ndai ki khot ban yang ki nongelam jong ka seng ban Wandi Syah nge pot thanat te ka jingkeli ya ki takibor banalor kalong ba hatu pada ka seng ka yarap iki mensngi mensyai khot ini ban Wandi Syah pot thanat Henry kajayu pat lada kaseng kasim negeri senjam haka mit kayong te kaseng hingim randian kini ide tangi jing Wandi Syah sui te nakaliang ka seng nang ni sakmaru ada ka kini ki department badi pej ya ka infiltration ada kinang field kaseng kan niat sakmat ba in dang khanra biang dang check biang nama kumba men hakini kita yo baladap yi ba kajing le jung kaseng ka pendrit ya pen penting iki kini kinong tre berjalan ki ba de ki illegal immigrant hak ba kimnut su banwan mensngi kilawan menmet te kaseng ru nagamenta ka ribet kajat benriu min syong mit syong yong ban ap tengor ban pek tang ban sengan ka ribet kajat benriu